Are you ready? Go. Isifundo esisithola kona namhlanje ngesokuthi ezinye izinto ngathi na uzicaleleko ubone ngathi kunendlela yokuzirabhulela na uzithoma emsinya nguwoza kuceda msinya bese kube nenye indlela ebonakala izomba uthoma emva kwabanye bese ke egcineni kubonakala ngasuthi wena ke awuzukuceda ngaphambi kwalo thome lapha kubonakala ngasuthi uthome kulula khona kodwa isifundo ke ngesisitshelako ukuthi noma ungathoma emva kangangani mntwana ekhaya ungake ungaphela amandla ngokubona abanye bathoma izinto zabo ziphela msinya neyakho into izokukhamba ifike begodwa kesinye isikhathi ikhamba vele beyifike uqede msinya kunalabo bathomela eduze. Sifumane usemkhanyweni wobumnandi ilwazi ifundo zemidlalo nendaba ukwekwezi FM kukhanya ba.